namukena kambe ka Master Xitsonga analyst loyi na mntu of course ta yakhi lola dokodela Dr Sithole lava hi nga ta yakhi va linka beni Mayengani the president, and then from there yakhi hi suka yakhi ya ka Kokwani Africa and then emakumu hi ta yakhi hi hetela hi timhaka ta Small Nkovani eGiyani. Yo, so mga mahleketa previously updating kwalo Dr Sithole kaya kumisa ku beni Mayengani ivela phife mga se vona video le tlemlia ta vekela a link on top comment la in overall kaya kumisa ku ya ku pfaleni beni Mayengani and stuff like that. So hi ti 15 ta November la hayo dokodela la yi humesa a clip ya yona la ku kombisa ku yi ta na yini ku vele yi kombisa ku ya ba beni Mayengani se yi fike yi kombisa ku incini leswi ta ku na swona and stuff like that. So fike yi vona fike yi tsala ku hi madoda ni nge mi dyondzisi swilo hinkwaswo teka ti-notes vafana and then yi fika yi vekela this clip before hi tisa reaction ya beni Mayengani hi ngo hi tlanga la and stuff like that. Okay, so squad triple ya switu kwa yona yimbela ku dokodela wa mitsono dokodela mfike mvike la ku yimbela ku n'wina kasi njhani dokodela but hey ni vona mi rhanga phanda yi kha yi hleka le ka comment section le mi ta mi kha mi khomenta ku ri ku mi yi twisa ku yini clip and stuff like that no hlamala mi rhanga phanda yi fika yi hleka swi nga heli as you can see ni sure leswi nga hlekisa swona ni kote ku va ni kuma ti-clips to karhi leti ni twina ku ti fambisa na reaction ya mi rhanga phanda ku fana tin'wana ta khale hi ngo vekela ni sure ku yi hleke so mi rhanga phanda. You got it. I'm very sure msuyo fika yi hleka dokodela like mranga phanda sorry mara I dokodela Mayengani ya yo fika yi hleka dokodela Mayengani ka ha ri era yo fika yi hleka dokodela Mayengani laniwa hi clip ya dokodela Sithole yona yi twa ina ku ha swona vana mhaka leyi so dokodela yi fika yi tsala ku bo develop n'wana mani ni ta mi vavisa hi cover ni tlhela ni mi vavisa hi music se mi nga comment mi twina ku that track a ni sweswi vhele la se ku na competition clip liya mi twina ku yi nga yi phikizana na risimu rin'we ka album ya Mayengani or yi ti pfarile na ti-top track lani na ku vhele ku hi ti-clip va fika va kha va hi kombisa ku va tala hina and stuff like that. So mi nga commenta below mina for now ni nge comment tanihi leswi mi swi tivaka and stuff like that. Okay, loko ha ri kwala Dr Sithole yi ya chelo eka DJ Gift hi ku ni vone DJ Gift a ka fika a cheka that clip a fika tsaka mara ma mina gigwi tlanga mapiantri yini mapiantri is it piano maybe. Okay, dokodela yi tala ku va yi responda yi tlhela yi responda if you game changer you are the best so yena is part of the producers ka album ya dokodela so ni sure ku na yena yi ta tlhicha na ya cha vele and stuff like that. Okay, ni kha ni cheka ti-comment swi komba ti ri balanced in overall kha ni ti cheka laniwa I guess loko ni kha ni swi langutse in overall swi komba ti ri balanced and swi komba na ku vo tala va kha va yi seketela la hopefully a va yi seketeli ka Facebook swilo leswi a hlupha nkarhi wun'wana mi nga yi seketeli ka Facebook ntsena dokodela mi streama ku ta ku ri ka competition and stuff like that. And then vele khe ta Kokwani Africa mi nga pfuka mi swi tiva vhese se yi bifuni hosi ngo Mr Post se yi nyajeke ngopfu ku yi hana tikokola se no hlamula fika yi tsala e post ye leyi nga ku nyikeni ka e warning so hi fika hi vona yi fika yi tsala ku n'wina mi ni rhukanaka mi ta swi yimela na ivi yi vekela this image a hi pfuleni hala ka galarali yi ta zoma so so loko fike hi cheka kwala na swona ku hayi tanihi sweswi mi swi tiva ku i mechanic hayi a swi vona ku hayi yona hayi wo ti nga tangi kahle nga ti kumi cheliwa hansi
nga tikumi cheliwe hansi yona yi tough yona ku lala ntiso ku vhevhele beef hayi you can see ku a yi nga ku namula vhevhele ti-mechanics ti va tini in most cases because a ni ku tlakula na ti-engine laha so u kuma ku very tough swinene so mi va careful yi deleni ka Facebook ntsena ni nga fiki dela Kokwani Africa in reality i nga hundzuka xikombiso you see nga hundzuka xikombiso wena mhaka leyiwa so yona hayi yi nga deleriwa ka Facebook I agree but loko se swi fika hala ka yena ka reality hayi mi fike mi va careful swinene ha ri kwala ngo vheta hetelele post leyi a yi tsarini previous leyi nga vheta loko Kokwani Africa ra bava kwala ka ngove munhu wo saseka ka ngove munhu wo rhandzisa mati ni ngo yi fika yi vekela this image hava yi twa nge hi chingelongo mani tiva hambi ni ta ku kumbe ko va foni or ka njhani or hi Kokwani Africa zama nsuku rin'we mi teka image tifoni tikulukumbanyana Samsung Galaxy S something or iPhone hi kota ku vona kahle mi va mi ri xinjhani loko mi hlambeni I think swi nga pfuna sweswo because this image yi otherwise sort of hi nga vula tano hi timhaka ta quality ya yona a ni tivi kumbe foni ni twi na ku na ra ka nkolo laha ku va ku ri dark ngopfu sort of a swi nga mechi na xikandza a redzi how in the go I'm that very key ka timhaka ta Small Nkovani it's public knowledge hinkwenu ma swi tiva ku a yi suki kusuka le ka KFC leyi a yi suki kusuka ku hundzeliwe Small Nkovani ku ri busy kha ku ndliwa public drinking laha in overall ku ya hi the last update man of are busy swinene kha va defenda vanhu lavaya of which was low of him ku va fika defenda vanhu ku va vanhu va byala ka ndhawu liya so like a swi nga make sense stuff like that ku va vanhu va fika xa tibiya va tshama laha KFC laha adorobeni phela dorobeni ndhawu ya inani hi laha ku rhaniwaka ikhonomi vanhu lava va le ku generateni va le ku endleni ka mali laha vana mhaka leyiwa swilo leswi va kha va swi endla le ka KFC leyi no va cheletana na hansi ku va ndi hundzuka va swikhotana ta aldrami laha hansi laha va swi endla ro hetela because maphorisa ya le Giyani va vuye va teka xiboho xa ku va fika va patrola for real because based on Giyani view hayi maphorisa ya ri kona leyi a kha make sure ku milawu ya landzeleriwa and stuff like that as you can see kwalano hamba leswa normal as you can see kwalano hayi ku ri busy blind kha ku setiwa na switendani kwalano it's a bit funny but hayi a va ri karhi va endla ntirho lava kha va endla ntirho ku make sure ku swi va kahle and a ku ri Chiefs versus Orlando Pirates versus Kaizer Chiefs va ri busy va kha va patrola and swi tikomba swi tirheni swinene because mincino yo fana leyi a hi vonani ka Friday liya na Saturday a ku ri dry swinene as you can see loko hi cheka kwalana yi pfala Small Nkovani so hi nga vula tani ku congratulations to maphorisa ya le Giyani swi lavekaka leswi as you can see a ku ri clean tlhe ku va ku ri kahle wonge a hi kona so swi kahle swinene loko va kha va tirha ntirho wa so Giyani ya hina yi va clean hi nge onheriwe Giyani yi ndliwa hansi hayi a swi ndliwi loko ku ri swi ndliwa majoni a swi ndliwi kwale a Giyani a hi swi lava sa khensa swinene vo Sergeant Records so hayi mpela mi nga ri ku hembeni ku nkawa wu ta hupa rhavi loko vo tlhe va bayiza la so swi kahle swinene a khensa swinene ende mi nga stop ka ha ri nkarhi wa koho kahle November na December kahle mi fike mi ri busy swinene ku na ku mali vhele va ku yi tele ka ha ta va busy se mi fike ma ha patrona next week ka swi expect at least kwalaha Friday na Saturday liya na Friday na Saturday liya ti 28 and 29 ivi mi nghena ka December hinkwako ta ku ri busy ngopfu la vanhu va na mali ngopfu la plus ku ta kha ku na ti-events so hi kombela mi patrona hi December la swi nga va swi ri kahle swinene ku toloveriwa ku a ni leswi swi kova ku reinforce ku vanhu va nga toloveri ku nwela byala la mi nga mi tirhi ngopfu mo swi ndlisa sweswo swi nga tirha swi va kahle swinene so hi leswo ndhawu se yi kahle a va nwela kun'wana nhluvuko kwalaho yi kombisa ku hi pulana ku hlangana hi 11 o'clock ya navusiku to 6 am mi ta nyuma lava ku yimani ku ba 10 se mi ta update kahle
van'wana va ri ku pfumala ntirho a swi loyini kasi hi fike hi pfumela lawlessness no hi nge pfumeli lowu vanhu va ha ri ku resisteni laha van'wana va kha rhoketela but a khensa vo sergeant leswo